only football can make you feel like this. na match kare tanguye bageze ku w'indwi reka baze babwire abakinnyi bataba ku mpande zose toya ku ekipe ya Atoni Oil imigori ngo bisanzwe bamwita Shalom Ndimana bamutazira amababa yambaye nimero 16 abakinnyi b'inyuma harimo Musa Ndikumana yambaye nimero 22 Faustin Edgar Ndikumana yambaye nimero 3 Barasa ku nimero 4 Yasser Arafat Tuyisenge nimero 8 Fabrice Lekengurukiye nimero 9 Selemani Yavandi Kumana nimero 11 John Mwene Bantu nimero 14 Theodore Ngabona nimero 17 Isa Modera nimero 18 Sauf Lizeye nimero 20 uyu ni Thompson abasimburani Bienvenu Nazo Nicole Steve Nahimana yambaye nimero 2 Ingabire Fabien Legatare yari ampri yagerageje gushota umunyagoli wa Bomoriko arawufata neza cyane yawufashe umunyagoli wa Bomamuru awita Patient Ndikuriyo nari nyoze kuri Patient Ndikuriyo yaje gukurayo umupira wa Landry numero zinani Rashid Leo Harerimana ni wari capitaine Maima numero 10 Jamari Basuza numero 14 Ramadan Salum numero 15 numero 12 Fabrice Ndagijimana numero 22 ni Ale Nicolas Dove mama amazina atwenge yitwa mama Ferdinand Ndayisenga numero 25 abasubira abandi Nigori ni umuramuzi arakina mu Rwanda muri mukuru wa Victor Sport anakinira ekipe y'igihugu n'ama mu rugamba Alfred Nkurunziza Etienne Nizigama Kadi Kabangu Bogan numero 2 Ejuri Rusengo numero 26 Babu Nioleo numero 27 Aman Muyimundi numero 28 abasifuzi akabari Gatoto Josh Noari hagati ku ruhande runini Niyongabo Emery wa kabiri urundi ruhande ni Ndimunzigo Pascal umusifuzi wa kane ni Bangirimana Muzamiru komiseri w'urukino ni
Nyemukande François hanyuma uwo bita Asesor refari Asesor ni Biru Musham akaba ari uko byifashe umupira ufite na Bumamunyu reka turabe umunota wa 10 w'umukino umupira na Bumamuru yateye ariko reka turabinde Terase ariko yose umupira Terase kwande Terase na Foster Edgar Foster umupira kwande kwa Theodore sasa Theodore ariko baramuzibira kwa Rashid Leo kwa Ramadani Salum ukini w'inyuma kwa numero 8 Ndusha Chichi Musa reka turabe kwa numero 17 Fabrice Nagijimana kwa numero 8 Ndusha Chichi Musa numero 6 Nana Bazuza Nana bafite umupira kwande kwa Kizigenza Rashid Leo alemana Rashid Leo nande reka turabe kwa Ndusha Chichi shoot ariko nawe yawufashe neza cyane umupira kwande kwa Isa Modela umupira Isa atsamuka neza cyane Isa ku ruhande reka turabe Landry ateye umutwe ariko umupira waciye hejuru reka turabe umupira kwande kwa Thompson yahinduye uruhande kwa Musa Ndikumana kapiteni Terase Rukundo Terase nande Terase na numero 9 wabo bamwita Fabrice yakengurukiye Fabrice wose umupira Fabrice kwande kwa Foster reka turabire Terase Rukundo Terase umupira Terase hagati kwa Musa Hakizimana kapiteni reka turabe ariko rande kwa numero 8 Ndusha Chichi kwa Chichi ariko umukinnyi w'inyo aratubwa ni wayi Terase motel kabisa Terase ni motel kwa Yasel Arafat reka turabire Thompson amushyira hasi kuva nako ni si Thompson ni Theodore Landry Ndikumana Sermani niwe ari atakado points reka turabe ku mutwe wa Yasel ariko umupira uca ku ruhande ku munota wa 16 w'urukino niyo cya mbere ubusa ku busa hagati ya Atletico Academy na Bumamuru FM Cibitoke reka turabe ni Mababa kwande nako ni Pascal Kuriyo kwande umukinnyi w'inyuma hariya ni nimero 15 Ramadan Salum Terase Rukundo aragucenga ariko amushyira hasi umupira kwa Jean Mena barori inyuma Jean Mena banakina nande akina na Foster reka turabe Musa na Yasel Arafat Yasel kwande reka turabe yawufashe neza cyane ninde nabibutse ko umukinnyi Kanyango wa Bumamuru uno munsi atabonetse sinzi ngira afite ikibazo cy'uburwayi Bumamuru yahonye cyane ninde ni Theodore gucenga reka turabe Theodore umupira Theodore yashakisha Landry ariko hasa Ndikuriye akaba yawufashe kwande kwa Ale Nicola Adete kwa Ndusha Chichi ariko Atletico ni onye bakaba bahagoretse umupira ninde Theodore wawuratse reka turabe ninde nimero 11 reka turabe Jamal Bazouz Jamal ariko nta n'umwe yahaye Terase Rukundo wose umupira Terase wa muri Kayanza United Terase Rukundo Terase kwa Yasel
bafite umupira ariko bawumwatse Atletico niho Academy biragenda gute uretse ko ari ekipe ya mbere n'iya kabiri yateye hejuru n'abandi yateye ariko hejuru ekipe ya Fabrice Ndagijimana Tembeze arashakisha Mana Basusa ariko Emet akaba Mana Basusa kwandi barimo homomari ninde dushaka iki ejo wapi kabisa ipoto reka turabe n'umuvase ariko Isa Modera akabaro ko izamu ekipe ya Bumamuye ventilateur reka turabe ariko umupira nawaye Thompson yo gutera corner reka turabe yateye reka turabe ariko umunyagol basani kuyokora yawukuyemo kira warenze yateye reka turabe ariko umunyagol basani kuyokora yawukuyemo kira warenze wo kurengurwa na Atletico Noel bawusubiza mu kibuga n'amaboko biragenda gute teraje kuzakira sangira imbere reka turabe ariko basani kuyokora bawufashe neza cyane umunyagol muremure rwose reka umupira ufiswe nande na Mana Basusa reka turabe ninde ni Rashid kapitene k'abasanzwe ariko ndabona bawukuyeyo Musa Hakizimana akaba afite ahisemo reka turabe cumi n'indwi wa Bumamun Fabrice Ndagijimana ateye santre ariko nawe yahaye umupira ukaba warenze Theodore yakwinjira Theodore reka turabe santre ariko umupira warenze imbere ariko ndabona Emedi yateye first kwa Yasser Arafat Yasser bagucenga Yasser kwande kwa Theodore kira santre reka turabe ariko umunyagol kora ninde niho reka turabe ninde ariko ni kone ya Bumamuru ariko ndusha cici Musa umupira uri corner reka turabe yateye reka turabe ku mitwe ariko Jone mbona abantu akiza igol Jone mbona abantu bataziranye n'urugo ahagarara neza reka turabe n'ubu Jone mbona abantu nyene Thompson ari gucenga Thompson ateye ariko agerageje gutera ishuti mu igol ariko umupira uca inyuma reka turabe ninde ni Jamal Basusa umupira warenze no kurengurwa na Bumamun hafi ya corner umupira Shasil awurekeye Hashidlo kugira urengurwe n'amaboko awusubize mu kibuga ku ruhande rwa corner ariko Terence Rukundo akaba yahisemo kuwushyira muri corner ya kabiri ya Bumamun ku munota wa 40 corner yo gutegwa na Fabrice Ndagijimana corner ku ruhande rw'ibubafu Fabrice Ndagijimana yateye corner yateye ariko nanu yawufashe umupira warenze Hemedi mu rutabosa ariko reka turabe ninde tora ishuti ariko bawuziriye bariko bati ngo ni yakoze nawe ariko arbitra ati nawe yakoze umupira wakoze n'urusumuni yawukoze reka turabe ninde Rashid umupira warageze gucomeka kwande kwa nimero 11 Basusa Jamal ariko n'ubundi Jone mbona abantu kaba yarokoye yakijije igol Terence Rukundo umupira Terence Matel ventilateur stabilisateur reka turabe ninde ni Theodore ariko nawe yahaye nabishoboza umupira cici
Chichi wa Bumamu, Chichi kande kwa Fabrice Ndagijimana. Fabrice Trasantre ashakisha kuyimba ariko nawe yahaye umupira warenze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na kufa agiye gutegwa na Shashi ariko bakaraba bakirite igol reka turabirinde niki Foste uruhande rw'ibubafu yatemere kabisa Landry waramuhaye santre nziza cyane ateye umutwe uca hejuru uburyo bwiza cyane Landry ahubwo irongoroye akagi kameze neza reka nababwira ni naho mu gice cya kabiri Iwacu studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga kamera zigezweho zibereye gukoresha mu manza zitandukanye iba fotora bararema ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje murifuza sonorizasiyo imeze neza bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye uri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane photocopy zikeye neza cyane bakagereza materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza bantu mwese mumashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinya kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none barabafise kandi b'inzobere babinonosoye akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye ngabo bashobora kubafatira amashusho bakayabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza bafite na televiziyo online abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze Iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga imbere y'isoko nkuru ya Muyinga neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo cyangwa bakura kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47 Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere Maria je pore
bariko barasengera bavuga ati Mana dufashe usindi mashe kugira ngo tugire icyizere cyo kubandanya kuri kuruse y'igikombe no kuguma mu kibanza cya mbere. Atletico niyo y'iboro ubona atari ingone bifitiye, avuga bati twebwe tumaze iminsi dutsinda igitego kikaba kigira gitangure. Abazi ikibuga stade Umuco cy'Umuyinga Muburu itsinda yerekeza mu Giswahili, mu gihe Atletico niyo irasira yerekeza ahahoze simetiere cyangwa kw'ibago, niho batsinda yerekeza yaragute ku mpande zose nta mpinduka. Abakinnyi b'abandi nyene batangura Mugabo inyuma baba muri defense centrale ni Jean ndayikengurukiye ku ruhande rw'ibubafu ni Faustin, ku ruhande rw'iburyo ni Issa Modela, hagati mu kibuga ni umusifuzi urabona Terence Rukundo, uruhande rumwe ni Thompson, urundi ni Theodore Landry Ndikumana, bari bakina Yasel Arafat Tuyisenge, Landry arabukena ariko byase Rashid Rozupira Rashid uruhande rw'inyuma, mu gihe kuri Mamuru igori ni Hassan Kuriyo, uruhande rumwe ni Rashid Leo Harerimana, urundi Ruchako ninde reka turabe abadefenseur ni Ale Nicolas Delfe hamwe na Ferdinand Ndayisenga, hagati mu kibuga ninde ni Chichi Musa hamwe na Mana Basuza, uruhande rwa Ruchako Jamal Bazuza, urundi rugacako abatakisha Emed Murutabose, inyuma y'uwakina Shassir Nahimana ku munota wa gatatu, ubusa ku busa hagati ya Atletico New Academy na Bumamuru. Umupira ufise na Bumamuru Egatarabe yahenguye, ariko Egatarabe ninde Egatarabe umukinnyi wa Bumamuru umupira kwande agomba ifatiwe na Faustin na Musa Ndikumana kwa Terence Rukundo Motel Eugene Motel Egatarabe Thompson Terence Antaliko nawe yahaye kwa Shassir azenze umupira kiza tembeza bashakisha Emed Mukaboza, ariko Fabrice negeruye kwa Terence Rukundo, Terence na John mwene abantu Terence umupira John inyuma, John mwene abantu bataziranye n'urugo reka turavuze umupira reka turabe ninde Bazuza Jamal, ariko ateye centre biranga pira kwa John mwene abantu John wo mu rugo kwa Faustin na Yasel na John mwene abantu umupira John kwa Terence Rukundo nande na John ateremeje anashakisha Theodore, ariko Ale Nicolas Delfe akaba yahagurutse neza cyane, mpira warenze urengejwe na Emed Murutabose, ugiye kurengurwa na Faustin asubiza umupira mu kibuga n'amaboko, ariko bati banza urindire imipira ibiri mu kibuga ngo nazo bikaba bitemewe.
reka turabe ninde Yasel umupira Yasel na Foste kwa Terasa Rukundo Terasa kwande kwa Foste na Isa Musa Ndikumana Musa captain Musa kwa Terasa Rukundo kwande kwa Fabrice Ndagijimana Fabrice kwa Musa reka Musa akapira kibuga Musa kwande kwa Isa Modela reka turabe ninde ni Yasel afite imbazo z'ikirandi ariko Ale Nicola akaba yahagobotse neza cyane reka turabe ninde Yasel kwa Musa Ndikumana kwa Todori omni pesa hakiri kibuga cyose kwande kwa Foste kuruhande rw'inyubafu kwa Musa Ndikumana kwande kwa Fabrice Ndagijimana Fabrice na Musa Ndikumana Musa kwa Yasel ko mpira analikuwa na control reka turatembere Buma Mama ariko yarakoze amakosa ariko Foste ahagarara neza cyane umupira arawuproteja arawufata reka turabinde Isa Modela Mose ariko umupira awutera inyuma cyane mbere ko ngororoko na Buma Mama tugiye kurengurwa rero mu kinyinde na Ramadan Salum reka turaba ufatira Yasel umupira Yasel hagati mu kibuga cyari ku murongo kabiri reka gatera shoot ariko pasa Ndikuriyo arawufata neza cyane Yasel arafata ragagaje gutera shoot mu goal ariko pasa Ndikuriyo umupira arawufata neza cyane sans problème Kutoka kitu Mamuru uruga utsindwa na Olympic Star kugira kibuga cy'umuco kira warenze ko na Mamuru ale ni Rashid Leo ale Imana gikongo umupira Rashid Leo kwande kwa Bazunga jamaa iko umupira anaendelea kufuata reka turabinde ni Ferdinand Isenga atari umupira imbere ariko Fabrice Ndagijimana aragucenga ninde ni Foste arekera Fabrice Ndagijimana kwa Foste na Thompson kwa Foste asubizwa kwa Foste reka turabe Foste z'umupira Foste na Yasel Foste asubizwa ku munyegol Mawaba kwa Jibon mwana wa Mujon atikamera yageza guheza neza cyane tembeje rashakisha Landry ariko Ale Nicola Defe akaba ahisemo kusha muri birahendutse uributse awushitse hanze werekeza ngo n'amaboko ariko Yasel arafata umupira Terasa Rukundo kwande kwa John Werabantu John kwande gite Feliciano Fabrice kwa Foste umupira Foste kwande kwa John Werabantu nyuma ni kunyuma reka temba cyangwa kisha Todori ariko Ndikuriyo pasi akaba yawufashe iminota icyenda igice cya kabiri reka turabinde turabona ko ikosa Emedi Munta wese ni kufra iri nyuma cyane ya Bumamuru ndabibutse ko ari ekipe ya mbere yakabiri ziko zirahura Burundi ya mbere 83 mugiye Atletico niyo yafise amanota 37 wone wa kabiri Atletico itsinda igerageza gusatira Bumamuru uwo muri tsinda igerageza kuyisiga ariko yaragejeje gutera umutwe w'umukinnyi wa Bumamuru ariko
umupira uca hejuru ubundi buryo bwo muri ari yose ariko ikaba irushije ni Chichi kwa John umupira asubiza kuri gardien wabo mababa Fabrice Nkitimana abigana Fabrice umupira tena mbere cyane cyakisha ninde ariko atwe kushika Pedro reka tabaninde tukaba murenganye Chichi Musa yawaje kurengwa na Isa Modela kwa John mwana wanu kwande kwa Foster Ukatawani Musandi Kumana kwa Terase Motel ni Thompson na kucheza watu Thompson nakukana Thompson nakunjana ariko uriya mukinyi Ramadan Salum ayageza umufunga neza cyane Thompson yarabifite umugono ariko abakinnyi inyuma ba Bulongo bahagarara neza cyane baramustopa bati full stop reka turabe yateye imbere Pasiandi kuriyo reka Theodore ariko Theodore yaje umupira reka turabe ninde Niandri ariko randi kabisa ubona urukino rwa murenze ngira mukanya Sandikumana Musa Kwasen asate imbere shakisha Thompson ariko yaje kushikira arashidireho reka turabe ariko bamwita Jamal Basuza nande na nimero zitandatu bamwita Mama Basuza reka turabe ninde na agenda Ahmed Theodore shakisha reka turabe kwa Randri kwa Terase Rukundo kwa Foster nako kwa Isa Modela kwa Terase Rukundo Terase alisumupi kwa Isa Modela Isa aje yasera umupira mbere gufata Musa Ndikumana kwande kwa John mwana wanu nyamurugo tende shakisha Randri ariko umupira ndikuriye pasi reka turabe Theodore umupira tarimeje Randri ariko umupira bawushira muri corner uyu munyagari muremure hasa yateye turabe centre wapi chase cyari gitsinda ariko bati yarariye uruza arafata mu munji unyene reka turabe ariko Shashi Naimana agerageje gutera umutwe mupuca ku ruhande ubundi buryo muri reka turabe ninde ni Theodore ariko uyu munyagori Pasiandi kuriyo kugira umutsinde byo biragoye umunyagori aguruka y'igisiga kabisa wowe gacha yateye imbere reka turabe ninde pia wawe reka turabe ateye ariko Fabrice Nkitimana akaba yakoye kwa Kasibira n'ubundi kandi kwa nimero 6 ninde reka turabe nimero 6 Bazins reka turabe yatembeje ya centre ya shakisha Arsene Biruziza ariko reka turabe ninde Theodore Terase Rukundo Terase kwa Yasel tuyisenge se arafata ariko baramutega bati ni kufra akarita y'umuhondo ndabona Terase Rukundo Musa Ndikumana na Ndagijone Fabrice kugira utego na Ndagijone Fabrice yateye reka turabe yateye ariko yawufashe neza cyane kuri iyo passion yawufashe neza cyane Alfred Nkuziza no vumpa ariko Musa Ndikumana reka turabe ninde John mwana wese umupira John kwa Nyego Mababa Ahmed Multawese
gukora ikosa kufra hamandula Petro yateye kumitwa Petro ariko atera umutwe mubi cyane upuca inyuma yinjiye bakure hejuru mababa mabona teme cyane ashakisha Todona Isa Modela kwa John mwana bantu kwa Musa Ndikumana Musa toujours 0-0 entre Boumamuru et Atletico New Oil Academy sur le stade Omucho de Muyinga. Iwacho TV niyo uriko murumva jewe abandi Jean-Paul Diamond kuri kamera ni MC Mango MC Monde reka turabinde tuyisenge Yasel tuyisenge aragushika nayo reka turaba ariko atera pasi mbi cyane ya reka turabinde ni Isa Modela reka turabe numero 9 ninde Rashid Leo Petro yateye kumitwa Petro ariko atera umutwe mubi cyane upuca inyuma yinjiye bakure hejuru nubwo tereko imbere y'igorya mababa Mutamwe 29 ubusa ku busa hagati ya Atletico New Academy na Boumamuru Officer Fabrice Legijiban Fabrice kwa Negol mababa mabona teme cyane ashakisha Todona Isa Modela kwa John mwana bantu kwa Musa Ndikumana Musa na Foste nako Isa Modela kwa Yasel akuchenga ariko baramuzibira ariko Isa Yasel akora ikosa tuwasunikanye ni kosa korewe inyuma ku ruhande rwa Boumamuru biragenda gute minota 30 y'urukino 30 minutes de jeu toujours 0-0 entre Boumamuru et Atletico New Oil Academy sur le stade Omucho de Muyinga. Iwacho TV niyo uriko murumva jewe abandi Jean-Paul Diamond kuri kamera ni MC Mango MC Monde reka turabinde tuyisenge Yasel aragushika nayo reka turaba ariko atera pasi mbi cyane ya reka turabinde ni Isa Modela reka turabe numero 9 ninde Rashid Leo ariko umupira warenze umupira ukaba warenze John ati wakoze umupira n'amaboko ni kufra ya Boumamuru ku minota 31 w'igice cya kabiri cy'urukino birarangira gute umusifuzi gatatu George ati ni kufra reka turabe ngira ngo ni fair play Boumamuru ati arbitre araturonganije ariko ni fair play umupira kwa John mwana wantu John kwa Fabrice Ndagijimana kwa John afite umupira John
Terimbo zirashakisha Yasen ariko reka tubarinde Theodore z'umupira Theodore kwa Teras rukube Teras z'umupira kwande kwa Thompson ndize Sam Thompson pasante ariko nababwiye uyu munyegoli Pasandi kuri n'umwe cyane umupira hejuru abo batayimworoheye yageze gutera centre Thompson aheza Stream Said ariko umupira ngikuriye pasi arawufata neza cyane sans problème reka turabe ninde Jordan umupira araguzirira aheza ninde Theodore nande Theodore ndabona Theodore z'umupira Theodore kwa Musa Ndikumana ariko arbitre ati Theodore amukora ikosa rikorera Theodore hagati mu kibuga ku murongo ugabanya mu kibuga kabiri reka turabe ninde Jona agiye gutera uyu mupira inyuma gato y'umurongo ugabanya mu kibuga kabiri Jona yateye imbere cyane ashakisha abakinnyi imbere ndabona Yasen umupira gatunga reka Yasen uri mu korombone Yasen umupira Yasen aragucenga Yasen ahereza ariko nawe ahaye umupira mu maboko y'umunyegoli Mababa akaza umupira kwa Ndagijimana Fabrice Ndagijimana z'umupira Fabrice Terimbo zirashakisha Thompson ariko umupira ashobora kuwushikira umupira warenze no guterwa imbere y'igoli Bumamuru ahita atera vuba umunyegoli pasi Ndikuriyo Terimbo zirashakisha ariko reka turabe Mababa bakaba bafashe neza cyane amakipe yose ubusa ku bundi ubuzima butatu nyine bw'igice cya kabiri urukundo Teras kwande kwa Fabrice Ndagijimana kwa Musa Ndikumana kwa Fabrice bakaba bakinnyi inyuma bagerageza guherezanya Fabrice Ndagijimana kwa asubiza inyuma ku munyegoli Mababa Haile Salam Mutazira Mababa Terimbo zirashakisha Yasen ku mutwe reka turaswi ariko umunyegoli Ndikuriye pasi akaba yawufashe neza cyane ahereza Hashid Harerimana ashyigiye kwande kwa Alfred Nkurunziza reka turabe ninde reka turabe bamwita Chichi Musa reka turabe ninde ni Yasen kwa Slim Yasen arafatika turabe ninde Theodore ariko baramutsinira Alle Nicolas Dorfe mama aramuzigira Slim yagerageje kwinjira ariko uyu defenseur Alle Nicolas Dorfe mama aramuzibira umupira akaba ari corner ya Atletico niyo Academy umukinnyi François Shimirimana akaba yinjiye asimbuye Theodore François Shimirimana akaba yinjiye ku ruhande rwa Theodore ku kibanza cya Theodore Theodore yateye ariko nako ni Thompson yavuyemo ntabwo ari Theodore aracarimo rero turabona John Monahan ariko John abati wahaririye yajabaze no kumuswata birarangira gute iminota 30 n'igice cya kabiri toujours 0-0 sur le stade Ubuntu de Muyinga 21e journée score 0-0
reka turabe birarangira gute ninde uriya ninde ni Theodore kwande kwa Isa Modela Isa zatembea cyane shakisha ninde Slim ariko mupira ashobora gushikira Yasel nani reka turabe ninde reka turabe ni Terase Rukundo Terase kwande ariko mupira ufiswe na abati Yasel wakoze ikosa ariko Mana Basuza reka turabe ninde hariya ni Foste kwande Foste kwa Mana Basuza kwande reka turabe kuri inyuma Sini Victorje toujours 0-0 sur le stade Umuco de Muyinga entre Bumamugu Atletico Noy Gone ariko vyase umupira warenze no kurengurwa na Atletico Noy Academy reka turabe ekipe ya Kayanza United ikaba iriko yihaniza vita mu bintu bitatu ku busa aya kuri stade Intwari reka turabe Terase Rukundo Terase Musa Ndikumana si umupira kapiteni Musa Ndikumana kapiteni kizigenza reka turabe reka mpira kwa Isa Modela kwande kwa Theodore reka turabe ninde reka turabe Yasel ariko barabazibira neza cyane ari inyuma bahagaze neza cyane minota 40 y'urukino reka turabe ni Musa Ndikumana kwande kwa Isa Modela Isa z'umupira arekera Slim Said reka turabe Slim kwande reka turabe Todo Slim kwa Isa Modela ariko Nana Basuza akora igol reka turabe ni Foste kwa Terase Rukundo Terase gucenga bati Terase umukora ikosa uyu mukinyi Emedi Mutabose reka turabe ni Musa Ndikumana kwande kwa Isa Modela reka turabe kwande kwa Theodore umupira reka turabe nako ni François Shimirimana reka turabe Shasil gucenga kwande Shasil kwa reka turabe yapera shakisha Ferdina nako afadi winti zariko mpira bera gufata ugiye kubona Foste kikongura umupira Foste arenguye reka turabe kwa Yasel Tuyisenge kwa Musa Ndikumana kwa François kwande kwa Isa Modela Isa nande na Slim utaba Slim navuye korne aragucenga Slim atera santre ariko umupira mubi cyane Slim ariko gukata santre ariko umupira uja muri ukongora amaboko reka turabe François Shimirimana kwa reka turabe ni Musa Ndikumana agiye gutera ishita ariko umupira Ndikuriyo basi arabota neza cyane sans problème reka turabe amaboko umupira ariko cyane Mababa afata umupira hariya ni John mwene abantu ufite umupira tuwatera imbere cyashakisha Yasel ariko ubundi pasi Ndikuriyo afata umupira ariko cyane kwande umukiyo w'inyuma gutana kwande kwa Basuza Nana Basuza akina na Chichi reka turabe Foste reka kugarira avuga ati mushobora kuncaruka umupira w'imiwe ya reka turabe abahereza Isa Modela kwa Musa Ndikumana kapiteni wa Atletico Noy Academy kwa Slim kwa Terase Rukundo akina na Musa
Ndikumana Terasi kubera gucenga hagati mu kibuga Terasi na Faustin na Theodore gucenga Theodore kwa Terasi Rukundo Terasi kwande kwa Isa Ndikumana Isa kwande kwa Slim na John bene abantu John na Fafushimimana François kwa John hotel mbashakisha ariko bakimira mu muroka bahagotse Shasiri kwa Fabrice Ndagijimana umupira warenze reka turabe John bene abantu ko mu mupira kwa Nebol Mawala kwa Musa Ndikumana Musa umupira hagati reka turabe ninde ni Yasel ko umupira na kontora uko fatikona reka turabe ninde ni Hashiblo ariko Terasi akaba yahagobotse Terasi aragucenera kuzunguruka Terasi uyu mutaza umupira ni moteur ya equipe ni ventilateur ni generator Terasi Simon François umupira ariko gegeje guha Isa model umupira biranga reka turabe birarangira gute imikino leta ikaba yarangiye ikaba yageze ndabona Shashira avuyemo yinjiye nimero 20 bamwita Kadikabang Bogan yakaba yinjiye kiwanda cha Shashira Naimana ariko sinjaje gukora kuko iminota yarangiye reka turabe arbitre umusifuzi wa kane mukanya arekana iminota y'inyongera ta additionnel toujours 0-0 sur le stade Umuco de Muyinga. iyi ikaba ari Airtel TV muri kubona Jean Paul Diamond inyuma ya kamera ni MC Mango akora ibikoni nk'abagezeho amashusho meza cyane high definition amashusho meza cyane mugezeho na MC Mango kuri Airtel TV ndabibutsa abashaka kumenyekanisha ibikorwa byanyu ko imiryango yuguruye n'abatarakora subscribe muyikore bakaba bongera iminota ine quatrième résultat additionnel toujours 0-0 umupira ni mu muri ofisi reka turabe ariko uyu mukinnyi Isa Model akaba asize ahisemo kumushyira muri corner ku ruhande rwa Bumamuru corner mu minota y'inyongera y'iminota ine y'inyongera akaba ari corner ya Bumamuru reka turabe dernière chance kuri Bumamuru reka turabe ariko hariya ateye corner mbi cyane uriya mukinnyi Bumamuru ateye corner mbi cyane upimije na Terasi Rukundo na François Shimimana reka turabe kwa Theodore baramuzibira umupira warenze Ashiblo ujye kurengura umupira reka turabe kandi kwa Arthur Nziza kwa Terasi Rukundo Terasi aragucera Terasi akora utugeregere hano Terasi kwa Isa Model Isa z'umupira kwande kwa ndabona Robben yinjiye Kashim Paul bagiye Robben akaba yinjiye reka turabe ninde ni Fabrice Ndagijimana ndayikengurukiye reka turabe ninde ni Isa Model Isa agejeje kwinjira ariko baramuzibira akaba anakoze ikosa imigwi yose iravana ababuza ku wundi reka turabe Bumamuru y'urubuso bati turacyari muri course uretse ko aya makipe yose anganya ubusa ku wundi akaba amaze guhera iminota ibiri
kimwe n'amasegonda umwanya n'umwanya urukino rurarangira umwanya n'umwanya arbitre Toto George aravuza arabura n'ifirindi yateye Pasha ariko Musa agoretse ku mutwe reka turabe ninde ni François kwa Robin ko François basanze umupira wamudugira ko ariko arabita ati ntacyabaye pena gusiza n'amaboko mu kibuga n'amaboko na Foste wa Atletico Mineiro Academy reka turabe ninde reka turabe kwande reka turabe bamwita Muramba reka turabe kwa Mababa si umupira Mababa atera imbere ashakisha ninde Slim Senderi ku mupira ku mutwe nashobora kuwufata asigaye amasegonda umupira asigaye amasegonda arbitre arahuha mw'ifirimbi reka turabe ninde ni François ku mupira barawumwaka kugira ngo umupira reka afate nziza afate na terrasse arakura terrasse kwande kwa Foste na reka Robin kwande Robin kwa Foste kwande ariko reka turabe François reka turabe nimero zibiri Ndavye akaba yamaze kwinjira nawe nyene Duwaindazi Gael akaba yinjiye mu kibuga urukino rukaba rurangiye urukino ruriko rurahuza Atletico New Oil Academy kuri stade Umuco rukaba rurangiye ibitsindo ubusa ku bundi akaba ata ekipe yashoboye kwinjiza igori ry'indi ekipe bikaba birangiye ari ubusa ku bundi urukino rukaba rworoshe ekipe ya mbere n'iya kabiri banganya ubusa ku bundi Bumamo iri mu kibazo cyane y'amanota 48 mu gihe Atletico New Oil ikigira amanota 38 mbega bikongera gute Bumamo iri kuri konse y'igikombe ndabibutse ko umumenyereza wa Bumamo wa Atletico New Oil Omar Nakagero ariwe yongejwe agashimwe n'agashyirahamwe BCM Burundi isanzwe yitanga kano gashimwe akaba ariwe mumenyereza yarujije abandi Omar Nakagero wa Atletico New Oil Academy